Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimiye amakipe atatu afitanye imikoranire na leta y'u Rwanda by'umwihariko binyuze muri gahunda yo kwamamaza yitwa Visit Rwanda. Aya makipe yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza rya Champions League. Aya makipe arimo Arsenal yo mu Bwongereza, Bayern Munich yo mu Budage na Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Aya makipe ni amakipe maze kubaka ubukombe ndetse maze kubaka ibigwi bidasanzwe by'umwihariko mu gutwara ibikombe, mu kumenyekana ndetse no mu kugira abakinnyi b'ibihangange. Aya makipe kandi ni amakipe akunze kwigaragaza neza yaba mu buryo bw'imikinire ndetse n'ibindi. Aya makipe yombi rero afitanye amasezerano n'imikoranire na leta y'u Rwanda, ni amakipe amaze kwiyubaka mu buryo bwose budasanzwe. Aya makipe amaze kuba ibirangirire ku isi hose by'umwihariko mu nguni zose z'isi baririmba Paris Saint-Germain, yaba i Burayi, muri Aziya, Amerika, Afrika, Australia n'ahandi. Aha hose Paris Saint-Germain iraririmbwa, no kuri Arsenal kandi nuko, ndetse no kuri Bayern Munich. Aya makipe yose ni amakipe amaze kwiyubaka mu buryo budasanzwe, biri no mu mpamvu rero zifitiye inyungu leta y'u Rwanda, cyane yuko bafitanye amasezerano y'ibikoranire by'umwihariko binyuze muri Visit Rwanda. Leta y'u Rwanda imaze imyaka myinshi ishora ingengo y'imari mu kwamamaza Visit Rwanda, aho igihugu cy'u Rwanda gifite ibikorwa karemano byiganjemo ibikorwa bisurwa na ba mukerarugendo hirya no hino mu gihugu, harimo nka pariki z'ibirunga, imigezi, ahantu nyaburanga hatandukanye mu Rwanda. Aho nyine leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kugira ngo bisurwe n'abanyamahanga cyane cyane kandi ibyo byinjiza amadovize. Gusa leta y'u Rwanda ikomeza inakora ubukangurambaga ku baturage bo mu gihugu indani, ibashishikariza gusura u Rwanda ndetse bakanasura ahantu nyaburanga higanje mu Rwanda. Leta y'u Rwanda irabisaba nyuma y'uko imaze imyaka na nyakaka yinjiza agatubutse by'umwihariko ikura mu gusura u Rwanda, cyane cyane hasurwa ibikorwa bitandukanye byiganjemo ahantu nyaburanga. Leta y'u Rwanda imaze igihe nyine iteza imbere ibikorwa nyaburanga, bikaba biri no mu mpamvu zatumye igenda yita ku hantu hatandukanye ha nyaburanga, aho bagiye bahasana hamwe bakahubaka mu buryo budasanzwe kugira ngo harusheho kugira umwimerere ndetse no kwitabwaho mu bundi buryo butandukanye, harimo kubaka ibishanga, cyane ko muri iyi minsi ya none leta y'u Rwanda buri mwaka ishora ingengo y'imari mu kubaka ibishanga bitandukanye ahantu nyaburanga, harimo nk'ibiti by'indabo, ubusitani buri ku buso bunini ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byiganjemo ahantu nyaburanga. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu hano wisanze n'ibiri mushyashya ni kuri Taifa Rwanda. Komeza udukurikirane ubane natwe umunsi ku wundi kugira ngo ujye ukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.